First of all, the EPAC TV News welcomes everyone. Manipur Miyamna, Atubada Masiakwe, Pungni Punipansi, Manung Sidesta, Miyam, Daikwe Chapchana, Karamba, Sarakta Karamba, Wakalonda, anti-state Oiba, Adulava, Manipuri, idea, Amadi Manipuri, identity, Mayok Teleba, challenge to decisions in Logibano, have a see. Marilenaba, authorities in explain to Wadabani Aduga, Pungni Punipana Sigi Manunda, Masigi responsibility see. Finally, awang matapta lobum thoina khaliba ekoi security advisor DGP amadi chief secretary makoi ahum asi Manipur da moina phampuri basidagi makoi pungni phuni pan sing manung da resign tawdabani masi Manipur miyam gi dimani high resignation moina tender tawdaba taraga di makha tarakoda Manipur miyamna akanba khongjang changchan na bidongta Manipur miyam sem sadun legani aduga makha ta khongjang chingjo koi lawthon na bidongta ekoi sem saduna legani ahum subada अखोगी अदुगुलबा अखोगी स्टेट की लेरिबा सिगी एडमिनिस्ट्रेशन असे मसी अखोई सुखसांग येंग पसिदा हंदकी थौदु असिसु नार्को टेररिस्ट एलिमेंट सिंगदा सरेंडर तौथोकपा अमदि मखोइबु अपीस तौननबा मखोइ पेलननबा होनबदा मणिपुर की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज तौरसु यायना खलपा मणिपुर की अदुगुलबा सिक्योरिटी की अखोगी अरेंजमेंट पुनमा से कॉम्प्रोमाइज तौरसु यायना खलपा अदुम मोंगमा याम चावना ममी तारपसिना अखोई मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल से मतम सांगना लेबियारोय प्रेसिडेंट रूल हनखरगदबनी प्रेसिडेंट रूल लौथोकदबनी हाइबा डिमांड से मणिपुर मियामना हयेंगदगी हौरगा अखोई मियाम हुबना मसिगी खोलाव से लौमिनबा अमदि मणिपुर दगी एलियन एडमिनिस्ट्रेशन ओइना लाइबा मिटोक मियाम खुलिंगगा लेबा असिबो शासन तौबदगी ngasi मणिपुर के आइडेंटिटी द सिंगर रहिबा मणिपुर हाइबा मिंग असिबो मुथपदा मकोइदा करिमत फाउदिबसे इसागी इरैपा असिगी इरैचा सिंगददी मदुगी अवाबा मदि मसिगी पेंदबसे कमाइना लेगेबसे मदु खंगदबा मयाम अमन खुलिंगगा लेबा असिदा रूल तौरिबनि लेबा असि एडमिनिस्ट्रेशन तौरिबनि हाइबसे मसि अखोइ मणिपुर मियाम पुमना हुबगा मणिपुरदगी हनगिनबा मणिपुरदगी लौथोखिननबा मियाम अपुनबा खोंजंग चंगसन मिननबा सेम साजन लेबियु हाजरिबन पुंगनि फुनिपान जनरल स्ट्राइक पुंगनि फुनिपान असिगी हेक मतुंगदा असिगी मनुंगसिदा यकोइना तालिबा डिमांड गवर्नर एपोलॉजी मियाम द टेंडर तौबा अमदी मरी लेनबा टॉप ऑफिशियल सिक्योरिटी एडवाइजर डीजीपी अमदी चीफ सेक्रेटरी ना रेजिग्नेशन टेंडर तौदबा तारगदी मियाम हुबना खोंजंग चंगसन ननबा सेम साधन लेबियु मदुगी खोंजंग सिंग अखोइ मखा ताबदा सोयदन लौथोकचरगनी हाइदना मियाम मणिपुर मियाम मफमदा कोकोमीगी माइगेदगी मियाम हो सिजरगा लौथोकचै Admission open 2025-26 New Model Higher Secondary School 11 Science Thawal Moijing MI Road Laiba New Model Higher Secondary School 2025-26 Class 11 Science the mean select nabagi form thaba hojare Council ki exam 2025 ki result ta 100% first class success oikraba school ne Physics Chemistry Biology Home Science ki matik charaba laboratory leraba amadi qualified amasung experience leraba oza singna takpi tangiriba school ni lairabagi pankhai makha ta leiba mahiroi kyabu sel iseng changdana larik tamba yaraba school ni arapati ki lakpa nupamacha nupi masa singge transport facility amasung boarding facility su school asida fangdigani metric exam da mark wangna fangduna pass toraba mahiroi singge dama free student set khurung chabasu bizagani ngasimak New Model Higher Secondary School da laktuna min sambiu akupa maro gidama contact number 8787346039 natraga 7005135521 da tanari